Dobar dan, lijep pozdrav svima, Jozo Mogila opet sa vama. Evo, kao što ste vidjeli na ovom kratkom prilogu, dole na nogari sam zavario, stvari to mi je punac Slavek zavario jedan dodatni disk, što je dosta zgodno, pogotovo ako imate neki motor koji ima pretenzije da ide po makadajima ili po nekim livadama ili po blatu. Znači, taj dodatni disk vam naravno pomaže da vam se motor na makadamu ne utone sa nogarom dole. To ima aftermarket za kupiti normalno, može se zavariti vrlo jednostavno. Ono što je problem kod aftermarket dijelova je što oni imaju nekad neku debljinu i ako vam motor inače stoji dosta okomito na cestu, onda vas može prevaliti na drugu stranu. A ako zavarite jedan mali limić, ono samo 2 mm možda doda, možda niti toliko. To je bilo to za danas. Subscribe, prati, lajkaj, šeraj i na dva kotača teraj.